aya mayizuru yaba anayo yabigiye kwiyunga kuri 23 umujyi wa Karemi bikorera 23 kwishyira mu biganza. Mu mujyi wa Karemi uherereye neza mu ntara ya Tanganyika ukora ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika, ndi ubu bizamaze kuba bibi cyane, aho umutwe w'abazarendo warusanzwe waba mayimayi kuri ubu Gemiyape yamaze kugaragaza amakuru agaragaza ko ushaka kwinjira muri M23 undercovers wacu uri muri Fardc. Yagize ati yewe ibintu bikomeje kuba shambaride, hari abazarendo bari basanzwe bakorana neza na Fardc, ariko ubutasi bwamaze kubagaragaza nkaho bamaze kuba batangira kuba ambasaderi ba M23 no Karemi. Ubu operation turi gukora no kugenda dufata umwe ku wundi, kuko mu gihe batangiye gukorana na M23 byaba bibi cyane hano Karemi. Ndakubwira ko kuri ubu abazarendo muri iki gice ntabwo turi kubizera, bari guhinduka, bari guhabwa ruswa, bagahindura ko batekerezaga. Nuko uyu abivuga akagaragaza ibiri kugenda biba, ndetse nuko muri Fardc yatangiye kugenda hagaragara urwikekwe. Ariko hagati aho undercovers ziratubwira neza ko mama ko yaratatu n'ubundi mu gihe ashaka kwinjira muri Karemi itakigera yibiyambaza abazarendo ngo bayifashe kuko ifite imbaraga. Umukapiteni muri mama we yaratatu yambwiye uti ibyo bavuga n'ugukabya rwose ntabwo bishoboka. M23 ishatse kwinjira muri Karemi bizayorohera cyane, byayorohera twinjiye mu miji ikomeye tudafite n'abasirikare benshi. Uribuka ibyo twakoze, twigarura Bunagana, turakomeza tugera Igoma, turakomeza tugera Uvira. Karemi si ngombwa ngo dukorane n'abari abanyabyaha bazarendo. Ibyo no gushaka kuko Fardc yica bamwe mu baturage b'igihugu bashinja gukorana n'imitwe. Ntabwo twe dukeneye abazarendo kugira ngo badufashe, kuko natwe turishoboreye. Nuko yambwiye. Ariko muri iki gicuku amakuru tugezeho aragaragaza ko hari amato menshi y'abasirikare akomeje kugenda yinjira muri Tanzania turutse i Burundi azanye ibikoresho. Minisio rero ikabikomeje kugenda yongerwa ku ruhande rwa Fardc. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko ibiri kugenda bikorwa byose n'ibiri kuba bijanye n'ibimaze iminsi bigaragara ndetse binavugwa byo kugira ngo hongerwe imbaraga ndetse n'ubushobozi mu bijanye n'ibikenerwa ku mirongo y'imbere y'urugamba. Baraka biremezwa kandi biravugwa ko kuri ubu hamaze kugera abahibu, abanakonda bagomba gukomeza kongera imbaraga mu bijanye na operation zikomeye zikorerwa mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko mu gikorwa cyo gukumira umutwe wa 23 ubawuza kwigarurira ibindi bice. Ibiro ni biri kuba mu gihe bitangazwa ko kuri igenekerezo ya 14 2026 hakenewe ndetse hari n'izindi imbaraga zibuze kuva Kinshasa zikazanwa i Burundi ku kibuga cy'indege kitiriwe Melchior Ndadaye kugira ngo rero minisio yongerwe ku mirongo imbere y'urugamba, kuko bivugwa ko ibikoresho bimaze kugenda bibiyanga nyuma yuko Uvira ndetse n'ibice bihegerewe byigaruwe na 23. Ibiro ni biri kugenda bivugwa mu gihe kandi urugendo rugikomeje kandi rugikomeye mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Muri iki gicuku ku murongo wa telefoni reka tugerageze twumve roko informa wacu tubwire ibiri kugenda biba ndetse nuko Karemi kugera Uvira bihagaze ndetse no kuzindi aksi z'urugamba, aho bitangazwa ko muri Warungu kuri ubu tuvugana naho urugamba ntabwo rworoshye. Byo turi buze kubigaruka mu masari imbere, kuko roko informazi ndetse na undercovers ntabwo turabasha kuzibona ku murongo wa telefoni neza. Ariko ubwo nari ntangiye nabonye ubutumwa bumbwira ko Karemi mu bice bya Karemi yagize ibikoresho, mbona n'ubundi bumbwira ko mu bice bya Warungu ahitwa Twayingi hakomeje kubera operation zikomeye, aho Fardc ishaka kwisubiza ibirombe by'amabuye y'agaciro byatwingiza mining byagenzurwaga n'inyeshyamba za 23. Rugamba rwo rurakomeye kandi rurakomeje. Reka twumva ndakavazi ko zitubwiye kubiri kubera muri Warungu gake. Ati mu ntera y'ibirometero 10 uvuye mu bice bizawa mu mujyi wa Warungu, ndakubwira ko urugamba rukomeye rurakomeye. Abazarendo basaze
Fardc nayo nuko irashaka kwirukana M23 muri ibi birombe. Nuko bambwiye ni munyemerero twakire Roko Informa tubwire ibiri kuba ndetse n'ibiri kubera muri ibi bice byayegereye Karemi ndetse nuko bihagaze ahandi. Bwana Safari, waramutse neza? Waramutse, bimeze bite mu masaha y'aho ngaho ko hano n'ubundi ari umuriro, ni moto. Yego, Safari na mahoro kugeza ubu warumpaye ubutumwa urambwira uti muri iki gicuku n'ubundi operation zirakomeye ndetse ibintu biri kugenda mu buryo benshi batishimiye. Bihagaze gute kugeza ubu Bwana Safari? Maginga ya anakubwira ko usibye na Karemi nakubwira mu gice cya Katanga yose n'ubundi nakwako na Karemi yahoze ari muri Katanga ariko Karemi kaba yagiye mu ntara n'ubundi yatangagika bitewe n'imihindagurikire y'ubuyobozi abaganga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho n'ubundi mbere yari Katanga iza kuba n'ubundi shamba maginga baza kwikoramo nyine amateritwari nako intara zitandukanye n'ubuyobozi. Karemi ijya ku ruhande rwa Tanganyika bitewe nyine n'ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Maginga ariko nkaba nakubwira yuko ubwo bari bwose sahi Karemi gusa ni Katanga yose, aho nakubwira ko iyo bita Mayimayi Zuru yavutse muri ibi bice kubera yuko batumvikanaga neza na leta y'Kinshasa ndetse habaho balkanization nyine yitwa Katanga ku bwanuza ku bw'umuyobozi n'ubundi wayoboraga Zaire, wayoboraga mu mbuto izo nyine gusa nkaho yo yigenga ariko biza kurangira n'ubundi habayeho impinduka. Amaginga nakubwira ko kugeza ubu ubwoba ari bwose imirwano ikomeje kuba myinshi hano Mayimayi Zuru, aho yarwanye n'ihuriro rya Fardc ku buryo bukomeye cyane ndetse abasirikare bagera kuri 335 bagasa nkaho bagwa muri iyo mirwano, harimo n'abo baturage. Byatumye Maginga abihagurutsa Moise Katumbi n'abaturuka muri ibi bice. Bakubwira yuko iyo ntara n'ubundi ari iturukamo uwahoze ari perezida wa leta ya Kinshasa ndetse n'iki gihugu cyose Kabila. Ubona yuko n'ubundi ubwoba bwabarenze. Maginga bafite ubwoba ko yaratuye igiye guhagarika imisazi iri guturuka hano n'ubundi ku kibuga cy'indege hano za Tanzania. Nakubwira yuko ahangaha Karemi iteganye neza na Kigoma. Ubona yuko n'ubundi nyuma y'imirwano y'Abamayimayi Zuru yatumye abenshi bavuga ko M23 nayo yahita itorofitiraho igahita igenda igahagarika imisazi iri guturuka muri ibi bice, kuko nibwo bari bugira icyizere yuko urugamba ruri kubera muri Kivu ruri buze kuborohera bitewe n'uko imisada abasirikare bakomeje kugenda baca kuri iki cyambu gihuza nyine uno mujyi wa Karemi ndetse n'iyi Kigoma yo muri leta ya Tanzania. Wumva ko n'ubundi ubwoba ari bwose Maginga muri aka gace. Yego Safari, nakubwira yuko nubwo iki gicuku rukomeje kuba bicana ariko nakubwira ko urugamba rukomeye usibye n'aha muri ibi bice rukomereje za Warikare. Nyuma yaho n'ubundi drone zigiye muri ibi bice zigashegesha minisiteri y'ama23 aho Maginga hatari hamenyekana intwaro zamaze gutwika kuri uno musozi wa Buhaya. Yego, nakubwira yuko M23 byatumye igira umujinya cyane, ikaba iri gusatira tuno dusozi twa Fatuwa na Bukumbirwa na Nyenzira na Kibamba kugira ngo babone neza ko bagomba gusubiza inyuma M23 ikomeje kugaba ibitero muri ibi bice, kuko ntabwo yakize drone bateye muri ibi bice. Hari abaturage zangije ndetse zinangiza minisiyo ikomeye cyane y'M23 iri kuri aka gasozi ka Buhaya, bituma n'ubundi bahita bakora operasiyo ikomeye bafata utu dusozi
twafatwa Bukindirwa na Nyinzira na Kibamba kuko ni point strategique yo kuba basenya ibirindiro by'Abagize FDNB muri biriya bice. Nakubwira ko kubari batazaho izi drone zaturuka zaturutse aho bita Kisangani, ubona yuko n'ubundi intambara ikomeje kugenda isatira muri ibi bice byose bitewe n'uburyo iri huriro rya Fardc rikomeje kugenda ritera ibitero. Si ibyo gusa ariko bikomeje kugenda bigaragara ko gahunda bafite ari ugukomeza nyine kugaba ibitero kuri makumyabiri mu bice bigiye bitandukanye bitewe n'uko babitanze ndetse n'uno mwaka n'intego bihaye ko bagomba kwirukana M23 mu bice byose M23 yafashe. Bigaragaza intege nke zabo kubera yuko nta kuntu wabwa ko uri bwirukane M23 mu bice byose kandi aho isibaniro ry'urugamba riri utabasha no kwirukana agace kamwe aho baherereye. Ibona yuko n'ubundi icyo bashaka guhungabanya umutekano w'abaturage kuko hano muri ibi bice bya Warikare harimo abaturage baripiriyemo bitewe n'uko drone zaharashe zagabye ibitero. M23 yabashije kuba bazirasaho, urumva ko zisa nkaho zubikiriye iyi M23. Bagana Safari, kugeza ubu M23 ni igiki cyase n'izihe ngamba yafashe kuri ibyo bitero za drone bikomeje kugenda bibangamira abaturage? Ni izihe ngamba zafashwe? Nagiye nakugaruka nko muri kano gace ka Warikare ni muri Nord Kivu, bahise bakora operasiyo zikomeye cyane Majingaya muri muri iki gicuku cyane muri iki gitondo ni mu masaha y'ijoro. Nakubwira yuko n'ubundi fatwa na Bukindirwa ino misozi ikomeye cyane na Nyinzira na Kibamba ku bazi muri biriya bice ni imisozi nziza ya point strategique ku bigendanye n'imirwanire biri buze korohera M23 gukontorora amadrone yose agenda aturuka muri bice, kuko nakubwira yuko Majingaya azakisangani ariho ibi bitero by'amadrone biri guturuka abiva nyine biza gutera M23 haba muri ibi bice bya Warikare ndetse na za Masisi. Urumva ko kuba bafashe bino bice hari icyo biri bufashe, ndetse nakubwira yuko usibye naho ngaho kuba abafashe n'utu dusozi mu mirwano n'ubundi barwanyemo saha gusa twimutse muri Fdnb hano mu Minembwe. Nakubwira yuko kuba bafashe tuno duce twa Nakutumba na Ibara, ubona ko bashaka gukuramo na Ngonja. Urumva kuba n'itumba yose ubona ko ishaka kujya mu biganza by'M23 biri guhorera gukontorora zize gutera ibitero muri ibi bice, kuko ubona yuko n'ubundi basa nk'abagaba bagaragaza ku uduce tuzamo ibibazo bitewe n'abaturage batuyemo. Nakuvuga yuko baribasira ubwoko bw'abo mu Banyamulenge. Ubona yuko n'ubundi ari ingamba nshya ubona M23 yafashe kugira ngo irinde uduce turimo abo mu bwoko bw'Abanyamulenge. Kugeza ubu kubirebana n'abahunguka bihagaze gute byo Bwana Safari? Amagenda nakubwira yuko impunzi zo zihunguka ntabwo bahungukira mu mirwano. Abenshi bakomeje ahabera imirwano kuko bakomeje kugenda, ahubwo aho imirwano iri kubera impunzi zikomeza kugenda zisunika zijya mu bindi bice. Ntabwo wavuga ngo hari abahunguka gusa, abahunga bo baraboneka mu mirwano ikomeje kugenda ibera mu bice bigiye bitandukanye. Impunzi zo zigenda zihunga zisa nkaho zijya mu bice n'ubundi birimo umutekano. Kugeza ubu kubirebana na deployment ibyo bihagaze gute Safari? Mu makuru ari nuko Ibaraka yakomeje kuzana abasirikare b'ibyiciro bitandukanye, abahibu, abanakonda, special force n'abandi batandukanye. Byo bihagaze gute kugeza ubu tuvugana? Nakubwira yuko Ibaraka bivugwa ko ntabwo njye nari namenya situation ikomeye, kuko njyewe mvuga ibintu nabashije kumenya neza nacukumburiye kuko mba ndi kuri tele. Muri iri joro n'ubundi kuva mu masaha y'umugoroba ku munsi w'ejo biravugwa ko hari deployment yakozwe iri buze
kuba haramutse havutse imirwano ikomeye cyane bitewe n'aba Fdnb na TDF wabonye ko birukanye aba Fardc ndetse n'abawazarendo urwo rwikanga rwatangiye kuba arwishi bazanye abasirikare badasanzwe ba Fardc anakonda umutwe mu makuru kugira ngo niba havuka n'ivurugutsanyo baze gukozanyaho ni TDF na Fdnb ubona ko bashaka kwigarurira ino baraka kugira ngo bayiyobore. Ubwo urumva ninza kuvumbura amakuru ko aribo babasha kuba bazi kuko haje abasirikare benshi sinzi nimba ari aba Tanzania babohereje aba TDF cyangwa nimba ari ingabo z'Uburundi za Fdnb zaje muri ibi bice. Amakuru n'imenya agizewe kandi afite gihamya ndibuze kubigutangariza abo basirikare baje. N'ubundi izi deployment zihora zikorwa ariko iyo namenye ngo nabangaba baje niza kugira icyo mbivugaho. Ku zindi action byifashe gute Safari kugeza ubu ngubu? Nakubwira yuko n'ubundi axe zose imirwano abari ibitero bikomeye isaha yari yose n'amasaha y'igicuku urabona ko kose imirwano irarimbanije irakomeye kandi urusasu ruravuga kugeza ubu haba mu bice bya Makubara haba n'ubundi mu misozi ya Minembwe mu ishyamba rya Mikarati haba no muri Mwenga hose imirwano yose magingara ntabwo nakubwira ngo bimeze gutya kuko nagerageje kubaza abantu bari muri ino misozi ngo baba amakuru bambwira yuko gusohoka bitabakundira ariko imirwano urumva ko irimbanije mu misozi yose. Safari kugeza ubu navuga ko abazarendo bari kuba bakikangwa nk'abagambanyi. Ni nk'igiki kivyisha inyuma ese koko abazarendo bahindutse abagambanyi kuri Fardc kuko nagiye mbona kuri rezo sociale zitandukanye hari ibyo bamwe bakomeje kugenda bagaruka abazarendo bamaze kwinjirirwa batangiye kugambanira aba Fardc. Ibyo bihagaze gute amakuru ufite na yahe? Ibi ni kwitana bamwana mu minsi yashize urumvaga ko n'abafardc bavugaga ko abo wazarendo bavuga ko abafardc aribo bagambanyi aho babo bashinzwaga ko Fardc basiga ku mirongo y'imbere y'urugamba. Magingo cyo nakubwira cyo aba wazarendo nyuma yuko bamaze kwisobanukirwa ku busahuzi bukorerwa muri ibi bice urabona yuko n'ubwabo bamaze kubona ko cyane nk'abo muri ibi bice bya teritwari ya Fizi bakomeza kugenda bikanga abandi bawazarendo bagiye baturuka mu bice bya Uvira aho bavugaga ko bapfa ibigendanye n'imisoro bavuga atahani iwacu iki bananirwa no kugabana imodoka bafashe. Ndumva naba barabikubwiyeho hari imodoka bafashe zacukura amabuye y'agaciro ku ruhande rwa leta y'u Burundi yari agiye kwambuka kuri kiriya kiyaga cya Baraka kuko niho bambukirizaga ayo mabuye y'agaciro aza gufatwa n'ubundi n'aba bawazarendo barayaburizamo n'ubundi ajya mu biganza byayo ntiwamenya ngo bayashyizeho. Ibi ngibi ni ukwisubiranamo kubera kudahuza nyine mu bigendanye n'ibiboneka n'imisaruro babona muri izi ntambara ndetse no kuba hano uruhande rumwe ruba rwashinzwe minisiyo bikavuga ko hari minisiyo yakoreshejwe nabi, hari imbunda zagurishijwe, hari iki. Kandi nakubwira yuko ibi byose biba biri kuba nubwo wumva ngo babitana ba mwana, hari imbunda zigurwa na bamwe mu baturage bakomeye bafite ku mafaranga kugira ngo nabo birinde, hari amasasu agurwa na bamwe mu baturage, ndetse hari n'imitwe itandukanye iri muri ibi bice baba baprofite nyine nabo kuko urumva imitwe iri muri ibi bice iri mu buryo bwo gusahura iki gihugu. Imitwe yitwaje intwaro urumva ko niho nabo baba baprofise kubona izo ntwaro kubera yuko n'ubundi baba bagize kubona nyine intwaro mu buryo buboroheye kugira ngo bakomeze akazi kabo k'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibyo rero uko kwisubiranamo niko gutuma buri ruhande rushunze urundi ko harimo abagambanyi.
yego ubwo rero urumva ntabwo wadeshiza cyangwa ngo uvuge ngo birashoboka ko abawazarendo baba ari abagambanyi ba Fardc cyangwa abawazarendo baba ari abagambanyi ba wazarendo. Urumva ko nyine ni ikibazo cy'indani, nicyo kintu nagutangariza amagingo ayo. yego Bwana Safari, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego namwe reka mbashimire.